Možeš kući, dobro, hodi s goru. Dođi! Hodi s goru, nekjer, tamo ne more snimi, tamo ja. Samo tu, tu ne more snimi, on samo snima mene. Ne uvijek nikoga. Snima hodi. Aleksa, hodi s goru, Eleonori, hodi mama, Eleonori, brže. Eleonori, hodi. Ala. Ti ruke. Aleksa, makni ruke da te vidim. Dobro, čekaj. Govori Džagon. Ej, vidim, Eli. A budu on njima govori. Šta je? Ej, kako si? Dobro. A kako si ti bez dobro? Ovo se naš pojma. Ti ne znaš, ti ga više kako lijepo govoriš. Kako si? Vidi Mace. Vidi kako se igra lepo. Vidi kako se Zlatko smije. A Zlače ko krava kada jede kupus. Aleksa, govori nešto njima. Šta da govorim? Vidi kako je more. A more, a Škojić je, nikoga nema u moru. A za tebe ne... Aj, tance mali. Aj, tance. Iću bez veze. A da budu da nekoga upozorava. Hala. Ne znam. Iću budu to snima. Hajde ti. Ona se srami. Da. Pjevaj. Srame se. Pjevaj. Ej. Rukavica. Zato makni se ko si Zlatko, nemoj se maknut. Bog. Bog. Goodbye. Je pisana. Sjeti. Ali ti se makni. Ne možeš igrati. Ja ću ovako tu vidjeti samo. Ja prva. Ti se snima. Imaš kari? Ne, a ti? Dve punte. Ne, pusti. Ja ti broj. Imaš ti Još punte? punte. Ne. Ima Ima kari. Pomiješaj to. Ima kari. Ja mogu Ima. primiti. Ima kari. Ajde. Ajde. Ima ona karik. Ajde, to je vaš. To je naš. Puno si mi bacila. Ima kari. Imam karik. Ja imam. Šta da hitim? Ne. 10. Sada mora biti. Imaš kaj? Ne. Za prvi. A puntaš? Ne. To je vaš. Eleonora. Hvala. Imam prije. Igramo karte. Ajde sad imaš. Da. Mogu punte. A Barba će... Imaš ti za prvi. Ovo. Ima. Ili hit. Tipo, gdje? Tu. Znači, tako kako si glupa, već te si mogla. Nisam... A da, nisam luda. Broj, Aleksa. Ma šta je? Dobro. Sad onaj... Jesi dobre? Koliko nam se? 20? A će da hitni se na Ajde. A nisi trebala, Barbara, sad si sve pokvala. Ja mislim da imam fanta ovdje. Nema veze. Da, nema veze. Šta nema veze? Pa je bila prva. Da pokupim. Ja ću to. Nema. Imate 44. Naša je. Vaša. Ajmo tad. Ne. Jedno ti mi je, ona miješa. Hajde. A missä te haarte? Ona je miješala sa Miješala. Sjeće. Sjeće? I još ovu. Ajmo. A ovo Barbara. Dosta, aha ja igram. prvi si ne govori. Šta je pio?
Kari. Neki mot je ona prinela, a? Kari, Da Kari. pokupim. Pokupi. Ajde. Kreću. To. Ne bi te zvala. Imaš još Kari? Ne. Pa spravljam, jer ono je daleko. Imaš Kari? Kari. A Kare? A ti imaš ti kari? Ajde. Ala. Ti punta im daš. Ko je to? Pa baci lakritu spade. Pa nemam taj. Nemoj ti Alisa nije govori šta da baca. To je Ali što ti gleda karte pa ne govori. što ti kupiš. Onda je tu ću ti. Ajde, da. Gotovo. Kari. Nema, imaš ti. Nema. Ne trebam te. To je video pa se preko videa bolja slika i sve. Ajde. Ala. Ekipu objeđujem. 1-0 za Sabinu i Barbaru. Koju tamo kartu imaš? Pa kje igra Eleonora? Da. Pa gdje Eleonora zna? Znam ja. Umiš? Da. Kad se ti pak nauči? Govorite, Šta?